Aħseb x'tista' tagħmel lid-dinja qabel tistenna x'se jagħmlu għalik f'din id-dinja. Din hi l-mentalità li jrid ixxerret Rafael Domjan permezz tal-vapur Solar Planet. Vapur mhux tas-soltu għaliex jitħaddem bl-enerġija mix-xemx. L-idea bdiet meta Domjan kien mar l-Iżlanda u ras il-ġidub minħabba s-sħana globali kkaġunata minn gassijiet li narmu aħna l-bnedmin. Fuq dan l-ikbar vapur solari hemm ma' 96 solar cells u kif jispjega Mario Kakija li ġab il-vapur hawn Malta 17 xahar li dar mad-dinja ma kienx użat lanqas litru fuel. Sodisfazzjon kbir għal fatt li inti irnexxilek turi li d-dinja issa li bl-enerġija solari li minna għandna infinità ta' enerġija kapaċi tmexxi vapur bħal da madwar id-dinja autonomu mingħajr l-ebda backup, jiġifieri dan għandek generator, la għandek diesel engine m'għandek xejn. Bid-dawl tax-xemx biss. Dan il-vapur li sewa mal-50 miljun euro wara li jaħżen l-enerġija solari kapaċi jbaħħar sa 4 tiem konsekuttivi mingħajr dawl tax-xemx. For sure, it's a solar boat, so it's completely different. She's not powerful. She's a little bit heavy, but she's so interesting for in my life of sailors. So it's really nice to be on the planet Solar every day. One News staqsa wkoll il-Kaptan Eric Dumont dwar il-port il-kbir. For sure, it's very interesting to arrive on this harbor because it's so historical harbor. So it was very emotional part in my life to come in Malta. It's a long time I would like to come in La Valletta. Dan il-vapur li nħadem f'Kiel il-Ġermanja kien deskritt mill-ambaxxatur Ġermaniż għal Malta bħala pass il quddiem lejn aktar żvilupp fit-teknoloġija alternattiva. It's a first step, but it's a very important step, as and so far this boat is a pioneer. It's a proof that the dream of pollution-free traffic is possible and it's approaching.